to ye ababi ti say mo mic ya e sa na sato black Okay. What did you do with the chat? Come with chat. Maybe any of the guy. Akwara ni tie peche. Wa wo na yese asram. Mama ha wate. Kopeni tuni bi. Hata. Manu wi ayam ne se pada. Fa ala tajende nketwan fa fra. Na fa kan kutum. Fa sra kwara ntini nyina abako. Why? Ni oto asam na ma na besan akọ. Wodi ya so ya ne se, why ma wie no. Afa kọ. Chimunu funso na ayelo ni bi. Na ti dua ne to no. Ah? Me dane asam na ma ho. We dey me fancy mu. Ti dua ne to no. Na no funso na wa chimunu. Agu ade mfa gu chance ya e di sita so achi. Na fa dua ne tutum so bi a ode asam ye wo. Ansa. Wa wo ba no. Wo dane na de man se obeka sebuso odi si jano so de nufunso de kan wa de tumu na ni po de asambra no ba gina de anko no be ko de ba ho e reverse case because ni pa bi ti mo de opemfo anyima boso nkro na de asama ye no na ne ba ye ketekete me si nufunso ye yellow na ye na chimku chance no na ti sa ade ya latafudi ya aduani di no cashew no ne to no timi ansa pa fatu na fasi jaso na de ni nyina hye na sentimi pie na kasa so yo ba ni pa wo no ba sase so e be ma ni oba wo no ba sase so a ne mfeni ne mfintumi kansi so oba aje so be pa o chew na sa chance na we ya de o mu a wa hwie nso gum ahwie guru so asa no wato no na oba na chance ni mututuma and say no ordinary yare. Oh wow. So no timi dia yaw. Wo de man na odwen no. Age so ba. Chance na we ade na wo hwie su hwie so aso no beton. Matutum. Ana chance ni hu eli afa te se yare na ka. Se wo timi nka so wo ba bi aka. So wa wo de sika so na ahye. Eno ye no odan achi. Ye nye ngo fiem. Wo ye fiem mani pa bebo wado so. Ye won dan achi. Wo ha ba twi na ba ya ne be ko na akotwi na ba. Oba ose ma me pacho me na me di asram ye o ma bi sa asram ye ne ba ye so de ye tese kwa esa de no no de ye ne ba ma me panimu no de yade ye sister opemfo onyim bia no de ye na akwara na wu onyim bia na akwara de o de ye na akwara na wu na me se ha ko pe bibra ye de ade bi ka ho ade be na Elade bi kan na elade bi kan be baby to be for see daddy yi free so the best me kire me bi akroje na me kire ni free baby ni ma hyase adidi ya de ade mienu ka ba ma me kire ba ko ya de krobo okay na de atu ne ehye sa kwa na ba ko ne o fra me a na o tutu na ba me na so a me kire o ma ade bi ya nyeska na abetia oh me bo ade na me kire no ho ban yeah because ni papa ne Friday adoso social media so no obi a timisi obi kon ho e de hwe kurum na me de me ma o mesimi kon ho ko se ne nyame de ama me en hwe kurum me ye nti first na me kire ni free we me kire ni free biom o tutu na ba na ma de ma kire ba kwa aka no fa ka ho o ba so papa church ade we na o ka sa card ba ko nti ma fo ka ba utim beto bro nya che utim to credit show ba de to so utim to credit show ba de no fu modu shodi fo ko se twem fanya mapa mawo na wo be yenhira no akọ wani wa brabom sha agoje yenko anu na make kan ye wie wow ewo nhwire na on se ewo akoda bia na wa ni sase wa kan etana sa na japade ho na ebini mu ya o ko hospital ni ene bio isem me wo ya me basa be pa usuma mabo usuma sidi bi wade eso eno eni krobo eni surunsu eni nkuto wo de akwara na bedu fie no pedifo a wujiniti a onyame wonu so onyame nsa wo no so na wo de sade ne ko sebisi abe wa uba no maye
before baby akwara say won some abe ne ye won nyama ebe ye ne ya horo ne nsam aguadem ne de nkuna asra ne nsam chese no de ba bia anye from ye de sa aban ne flowers ne fra ne se anye from ewia ne de nsuna masafa ko dware nsu ya wade ade betum na de dware no ade be ande ha pa ye nkyere orabo mema obunfu se papa no mema obunfu se me kyere nyama me dane no na me twi me de area di fa kwasi antwi me da safo ye God's Revelation Ministry no na God's Revelation Ministry ni so no di fa kwasi antwi ne chama me ni me wo ba bia eye fra ho Ablekuma William Street o kwa agape Ablekuma agape William Street o hwehwe me a me pacho ho na me asore dan si e brother enwumre ye mpabo hwade o afei ye sha se 5 ne upon 8:30 enwumre na kwasiada yosum ya wada metrase anapa 7:30 10:30 na masori me pacho bombode ne tutu nan na bra na menye kokko nko a agosia papa ye kan san we ye san e de boni pa ho ban okay na we no e won sam no be bia de boni pa ban ho na emudu eno anapetutu asore no we asojafo na moko soja ne police for plan na kamuhia ompentokwa da bi nyen tokwa say so bo ho ban la abadjuma no we akwan akwase ama ho ba akwase bi bekun obati obi ba akwase bekun okwa ukoduara se de bidie ni mekontiantia for na eko na de ko jasi wase na de ko ukoduwa na tronka so bia no na ye wade abaye ho na otete ne tono nyina otete wia na de abafi ne tuna na wabachi amana bi before chima ne bin wia udi su guade na de tware ho ubani za for the su wia na abano wa ya amana fi ade afrenku sa obi ntimi sorentia na ne ye kana nipa be fise bia papa bubu ntino kansa da bio ba ne be so hwe aya chede saada me ka se chema untumi me dia haba be kire se chema untumi be wini city back na nipa nyina peso muntu chema untumi na mistake a chema untumi ye nie a me kan ne o mo fidie su se chema untumi nyai se oma ye campaign ye bo campaign di ma eye baumia awo ni TV so enti sa ne ni baba no ho so no na ni baba no ho so no ebe tuliti onye neutral obia onye neutral ebe ha no obetime the chairman this time ya na ninje because atwena pesa odi ade bom se no enye no e de bia si ho twoma na ni da no so akosi enko enu se aban bambo haban efa krobo miensa na meti aban de gujam na me de ntama katama ho behye na me punu me fifiri timi a punu me a akosi ebe de se susu betimi agime nsam sika obi wo da ba so da na agime nsam sika ena ma kire free of charge befa we ani krobo ani we haban odi gujam wo odi kuntunkuru akatam anapa bi atrase obeyebi ode to atosa be nansom after 7 days no akosia den se obobo braga so bi agye nsam sika obi ntimi nsam sika ni ba bebre wansa fo ya gigi because of ambono ho ban nyame ka se frodi fo akosia ntwi o frodi fo akosia ntwi anyama obenya no edoso na anuma che odua so a ogebo mekom obi aba na me de ma do sidie si no me se onipa bi a opesunsun bambo ma ba kire hwehwe me na watimanya onyame mu ne chane bi yeda se na so do nim de abeso nyame ensho papa before Eric akusi entry na me se su bi ne number anodi atudwa no obe frɛ na enama busy don't worry ode ja voice note or WhatsApp or be reply to papa and that's why then so ewo Ablekuma agape kwan so o kwa obisa kwala kwa so God's Revelation Ministry obe kyerɛ kwan
Ogo wa papa de oje counseling for no say o two car if in fear e ba so ho nko idea e petrol pe anamunya attention TV eswing as that and come up with best said ani da also must not be de ever so more anymore dani da so munya bre enya daje and share time with nature man meaning any associates factors me that say